Dostlar, assalamu alaikum. Bazar Alamı kanalının görüşçüleri. Bugün 17 fevral 2022 yıl. Ол жер Объезднойдун boyunдағы вақта Tulpar супермаркеттің жанында, Тақтай базарының жанында автозапчастар бар екен. Мына жерде шаймандар. Бұлар қандай нелер бұлар? Ассаламу алейкум, қандайсыз? Шайбан мына о четтен тартып. Так, мына четтен баштайық. Тұрмақ. Мына жақта видео тартып көргөзөбүз достар. Мини тракторға болот да. Тұрмақ польский бұлар. Мини тракторларға. Bundan 4'lük var, 5'ligi de var. 5'ligi çoğunları var. Bazı 45 bin. Bu 45 bin, bu 4'lük eken, kiçinerek. Nartı, o çoğun Kızılcan'la uğratırlar. Kana? Çoğun Kızılcan'ı. Bu Kızılcan organ eken ha? Kızılcan'ı, ona kögümünden ol putağın ork edet. Bunlar hazır рабочий деп болду, ya? Bütün rабочий. Al narx kança al? 5500 dolar. 5500 dolar deydi. Nada oturma. Бұл да польский тұрмақ. Қанша? 60 milyon. 60 миңден екен. Бұлардың бағыдай қандай? Тұрмақшылар бірдей болау қандай? Birdeyi. 1-2 елі үштік бар екен, ha? 3'ü var mı? Онса 3 штук. Бұларда 2 штук. 60 миңден бұларда, ва? Жақшы, ма пүлік қой. Bu mini traktör. Mini тракторға жер қазған пүлік. Қанша бұл? Bu 40 milyon. 40 миң сом. Олар советский оқшайды, олар? Олар советский. Ona var, almadım. Алма не қылады? Тере. Darı çeşit. Дары шашау. 110 milyon. Тере дедім ғой. 110 миң дейді. Narkı var, kartoşka sажатель narkı. Картошка еккен. Ege turganlar yani 70 milyon, 80 milyon. 70 миң, 80 миң. Бұлар ескілер де барды, ға? Onlar neme? Культивация. Kultivatör. Культиватор. Үштіктер. 30 milyon, 40 milyon geçiyor. 30 миңден 40 миңге чейин. Бұлар чоң тракторларға түшө, же кичине, же түшүп кетер. Mini traktör. Mini тракторлар. 4'lük, 5'lik ol bölünür. Daha 5, 6, 7'ler gerek. 4, 5, 6, 7'лер келет екен да. 4, 5'liktер бар екен. Орда культивация да, культивация. Canlısı 40 milyon. Жаңысы дейт 40 миң екен мұнысы. Narkı prester. Бұл пресс подборщик. 4700. $4700, ha? Dolar. Олар. Ana o 4 milyon dolar. Sasaya sağa. Бұл 4 миң бе? Жақшы, ма пүлік че пүлік. Kulukta 45 milyon. 45 миң. Hayır. Бұл экөз союздық, ama бұлар Bunlar polski. польский. Mini traktörler. Bunlar 40 milyon. Бұлар 40 миңден. А мына бұлдағы пресс подборщик пе? Бұл қанша? O satılıp ketken. Сатылып кетті. Қанша болды эми? Ол 3600 dolar ketdi. 3600 кетті. Bunanı gösterip koysun. Kasilkalar var. Косилка. Kasilkalar 40 milyon. Ол bu? Түстірғаны? Polski bu. Польский косилка дейді. 40 миңден 45 миңге чейін берсін, ha? Жақшы. Так, тағы нелер бар екен? Қайсы? Идеально emeği var. Қызыл ба? Не ол? O emek. Жер тапқай тұрған. Жерде бая кесектерді майдалай тұрған ба? Қанша ал ошо? 185 bin жаңы polski. Жаңы дейді, польский. 185 миң. Эми буларды сүйлөрсө болот, түшүп бересиздер да? Же боло турган багасы? Sonda öyle anar sажателер. Не егет ал сажат? Картошка сажатель. Картошканы. Олар картошка сажательдер екен, катар 90 турган. bin, 80 bin bası arttı. 90 bin, 80 bin. Emeler var. Kapatlı sажателер var. Наркы жашыл менен булар монсу копатель бе? Kapatlı. Наркысы сажатель. Ege turgan. Булар канчадан? Bunlar 120'dan, narkısı arzanırak. Монсу арзаныраак дейт. 75. Так, монсу да ошондой го дейм. Сажатель. 85 bin ya. Бул советский. Kapatlılar. Копатель 80. Канча дедиңиз? 85 bin. 85 миң. Ама бочоктордун нелери бар? Bunlar dar çatışlar. Дары чачкычтар. Бул литрге карап бөлүнө же жумушка кылганы 4 litre, 800 litre деген. Mına 800 litre. 165 bin. 165 миң. 800 литр бачок экен. 400 litrelikler de var. Булар любой дарыны чача берет, любой дар. Bu Же бул даракабы же өсүмдүктөргө кандай? Өсümlük. Polyelerge gidip de Фолияларга кетет, а? gektirlerge bunlar. Жакшы, а бул каяктан келген? Жаңы бул? Жаңы bu, masla. Жаңы дейт, польский экен бул.
185 ming dedingizmi? 185 ming ekan. Жақсы. Мына bu yoqda vampirler ғой дейм, Vampir. Bu yerda Toyota Avensis, Toyota Verso, Ford Mondeo, Ford Focus, Mazda 626, 323, Nissan Primera, Nissan Tina, Charan, T4, Passat, Golf, Nissan Tirana, көп запчастар көп. Любой var. Германский машина. Германский основной. Так, бұлар пүліктер бұл советский. Жоқ, бұл польский. Бұлар да польский. Польский, бірақ Т40 бұлар. Т40 екілік. Бұлар қанша? Бұлар да ошондай. 37 мың. 37 мың дейтін. Мына Мерседес. Гигант Варо. Гигант Варо. Мотор, а? Мотор. Целый тұрады. Сел. Привозной дейді. Қанша екен бұл? Şu turuşunda o $3.500. Şu turuşunda. Turuşu $3.500. Бұларды hem келіп көріш керек екен, да бұны? Нарқы көп урын силидер адапатына. Ол ба? 45 мың деді. Дары шашат. Дары шашат? Дары, буğday, arpa çaçarız. Дары, буğday, арпа чача береді дейді мұндағы. Мына ана жақты көрсетті. Мына шаймандар ма тұрды жаңы. О, қызылдар шаймандары, ба? Ана жылтырап-жылтыраған, жашыл сарылар. О, жалтыраған, қызыл, сарыларшылар комплект болып кетеді, да? Жақсы. Так. Al dar çaçkışlar. Bunlar da darı çaçkışlar, ha? O polskiler canlılar ekan. 110 dollar. Bunlar 110. Bunlar 80 bin lira. Bunlar eskiler 80 mingden. Eşik kapot polni var ekan buna. Germanski. O şaktan kelgendir da. Polni. Ama olarçı alüminler. Bunlar alüminyum. Ha, bunlar bayağı kapot. Olar belli de kaçılar? Kırılı. Kırılılar. Ha, bunlar kança? Bunlar arkıl maşanın arkıl seni alıyor. Arkıl maşına arkıl seni. Moyara kirek da. Yaktan neler var ekan? Bu aslında Germanski ya bunlar, ha? Germanski. Germanski. Zapçaslar ekan. Ha, bunlar bulacak. Generator bu. Generator. Yakta faralar var ekan. Zadni stoplar var. Zadni stop, fara. Көзгүлөр var ekan, ha? Qaysı maşinalar var yani? Yakta nen tapsa bolot. Germanski maşina. Germaniyanın Mers, BMW bardığı var ekan da, şunda Toyota. BMW yok. BMW yok bu. Toyota Avensis var. Aha. Toyota Avensis benzin, dizel, Toyota Verso, Ford Mondeo, Ford Focus, Mazda 626, Mazda 323, Nissan Primera, Nissan Tina, Charan, T4, Nissan Tirana, Passat, B3, B4, Golf, Venta, Audi'nin разныйлары var. Mına. Uşularda bu yerden tapsa bolot ekan, men az bayken nomerini aytıp ketem. Ama o döngölek kança bu? Bu ben buraydıki. Bu kartoşka kapatılıyor. Kartoşka kapatıldı. Oşanlar razmer oşat buraydıki. Bu kança bu? Bunlar 2,5'da. Sostanesi var abi. 2,5 3 köçeği. Biliyorsun. O diskazmaya gidip da. Diskasını. Жақсы. 2,5 мыңнан 3 мыңға чейін состояниесі қарап дейді. Номеріңізді айтып кетіңіз әлі. 0555 62 62 65 36. 65 36. Достар, çalasыздар. Так, бұл жағыда не бар екен? Emblemalar gösterdi. Мына Ford, Audi, Mercedes, Nissan. Дағы не? Volkswagen бар екен. Mazda бар екен. Жақсы. Şu hazır номерге çalsаңыздар болады қолға. Аха. Мына берседе көргөзейін. Рөлдар бар, полный. Промой çalsаңыздар болады сұрап. Сұрауларды комментарда қалдырасыздар достар. Biz videonu аяқтаймыз.
Бул жерде запчастардын түрү вообще көп экен. Кайсысы эмне, канча турат билбейм. Бир сыйра көргөзүп койгула деди. Байкен номерге чаласыздар. Мынага. Bir 1.6 1.6 benzin. Дизель бар. 1.6 дизель. Булар кайсынын моторлору? Audi, Passat, Golf'қа түшөрөт да. Audi, Passat, Golf. Булар 1.6, 1.9 дизель, турбо дизелдер бар. Турбасы менен 5 турбина, электронный, простой. жакшы. Golf'тун 1.6 моторлор, Булар карапалар. привозной да? Ооба. Бар да. Привозной дегенде бияктан машиналардыкы эмес, ошактан промой келгендер да? Келгендер. Жакшы. Мынага. Мордолар бар. Мына мордалар. Мордалар деп коет экен. İçini көрөгем. İçinde dallan motor var. Охо, жакшы сөйт экен. Мына моторлор. Онда болгон. Булар Европадан келгендер да барды. Жакшы. Номерди дагы бир жолу кайталап коебуз эми. 555, Aha, 62, aha, 65, Aha. 36. ушул номерге чаласыздар. Достор, көрүшкөнчө аман туруңуздар. WhatsApp ушуда. WhatsApp бар экен. Жакшы. Ой, экинчи этаждагы бар экен, үстүн тартып кой деди. Мен видеону аяктап коюпмун шашылып. Мына. Аякта туруп көргөзөйүн сиздерге. Эки этаж экен бияк. Бардык издегендер жактан табасыздар достор. Запчас, бушный запчас. Вайнфон, сиденье бар экен, фара, стопка, стоптор. Мынага. Бардыгын табасыздар. Так, бияк жакта да. О, Мына мисалы мыналар азыр уже берет да. Булар аябай жакшы кетет. Азыр булар не жумуш аткарат булар? мына өзүң айтып, мына картошка копатель өкөтең. Мына союздуку, ана өкө польский. Нарко өкө польский. Польский запчасы 100% запчасы бар нарко өкөнүн. Нарко өкөнүн 100% запчасы бар экен. Булар советский эми? Советский. Бул рабочий да? Рабочий. Нарко польский. Бул 185 миң. Ооба, бул союздуку. А нарко польскилер канчадан? Ал 165 миңден 100% демеси бар анын запчасы полный. 165 миңден 100% запчасы бар экен. Азыр мына пулюктун уже сезону келди. 5тик бул кичине. 5тик кичинеси экен, а? Бул канча? 75 миң. 75 миң. Бул советский, польский бул да? Польский бул. Польский, а? Bunun üçlüğü daha geledi hem yakında. Bunun üçlüğü daha kelette türü menен. 4'lük buna, çoğunları var. Var 90 4'lük. 90 ming. Narkısı 100 bin oldu, 5'lik. Narkı 100 ming, 5'lik. Bu çoğun traktorlara gelet ha? Yemi daha 3'lük, 4'lükler geledi hatta. Oşonda mo 1, 2, 3, 4'lük oşonu esepte otasız bile bu bunday 4'lük tuda sudaları var mı? Oşo ana emelerini aldığın emelerini esip. Bıçaklarını ha? Bıçaklarını, kançalı 3'lük, 4'lük, 3'lük, 4'lük, 5'lik, 2'lik. Çoğun kişine traktorlarga bardığı var eken. Dostlar azırkı nomerge çalasızlar bu. Geledi hatta 10 gün içinde daha geledi daha. 2 kuru. Daha 10 gün içinde 2 fura kelet deydi mınalardan. Polşadan keledi, Rusya. Polşadan keledi ha? Polşa, Germanya. Polşa, Germaniyadan keledi. Bular жаңы же бушнилар bu arası. Bular ha? Жаңылар satılıp кетти, onu Орыстар aldı 110 бинден. Жаңылар сатылыптыр. Орыстар алып кетиптир 110 миңден. Жакшы. Эми видеону аяктайбыз достор. Болду, башканы тартып бүттүк да. Видеого только лайкты басыңыздар. Мен калтырып кеткен номерге чалсаңыздар болот. Калганын мен сурабай калгандарды полный сурап алсаңыздар болот достор. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.